Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Ahmad Fauzi 10 Salam. Hari ini saya coba mancing lagi teman-teman. Berhubung sudah agak lama saya nggak mancing teman-teman, baru kali ini saya mancing lagi. Rencana mancing saya di sini teman-teman. Situ dia. Mohon maaf teman-teman, saya sudah agak lama tidak ngupload video karena berhubung banyak kegiatan juga. Jadi hari ini saya mulai mancing lagi teman-teman. Oke, langsung saja kita coba. Selamat menonton. Buat teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih. Strike. Wah, ikan keting teman-teman. Ikan keting, strike yang keempat.
tuh. Oke. Top, Marco top. Strike yang keempat. Lanjut lagi teman-teman. Dapat lagi teman-teman, ikan keting lagi. Wah, besar teman-teman, lumayan besar nih. Wah, rezeki nggak kemana teman-teman, ikan ketingnya besar. Oke, mantap. Jos gandos pokoknya. Besarnya ikan ketingnya teman-teman. Strike yang ke berapa? Kelima teman-teman. Dapat 2 ikan keting. Ternyata masih banyak teman-teman. Udah 3 minggu lebih saya nggak pernah sini teman-teman. Kita lanjut lagi. Cari lagi. Wah, teman-teman, hiburan teman-teman. Strike. Wah, rezeki teman-teman, ikan gurame. Wah, mantap teman-teman, ikan gurame. Strike ikan gurame. Jos. Wah, baru dapat ikan gurame teman-teman, baru dapat kali ini. Wah, mantapnya, langsung dimakan teman-teman. Saya kira tadi ikan nila teman-teman, nanti ikan gurame. Jos gandos. Oke. Wah, mantap kali teman-teman. Pas sekali hari ini mancing airnya. Dan guramenya ditelan pula lagi. Langsung. Baru lempar tadi teman-teman. Langsung dimakan. Baru kali ini dapat ikan gurame teman-teman. Perdana. Lumayan lah. Strike yang ke-6 ini teman-teman. Ya, strike yang ke-6.
Oke, mantap. Lanjut nanti ya. Lanjut lagi. Strike. Oke, mantap. Strike yang ketujuh. Anak Hampala. Strike yang ketujuh teman-teman. Dia anak Hampala. Lumayan. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Dapat lagi teman-teman. Strike yang 8. Strike yang ke-8. Hari ini lumayan ada rezeki teman-teman. Ini dia. Berapa hari ini? Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, smoke, Apa lagi? smoke, fire it up, light our lanterns, paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea. Udah dulu video mancing saya hari ini teman-teman. Hari ini dapat lumayan banyak juga teman-teman. Ikan gurame sama ikan keting. Ada sekitar 9 ekor teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.